أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Hemmelerinize de Allah subhanahu wa ta'ala'nın selamları, rahmetler hem bereketleri bulsun. Allah Teala hayırlı günler, hayırlı durmuşlar nasip etsin. Sağlık, selametlik versin, iman baylığı versin. Şu yıldan barızında birge barığımızı nasip olsun. Hem de cennetlerge erişülerimizni Allah Teala nasip olsun. Biz indi İslam'ın bir bağanasını qarab gittik. Hem de birinci bağanaga ayrım tutalım kitabız indi ol iman. İman bağanası hem de iman bağanalarının birincisi ol. Allah Teala'nın barlığına, birliğine, ondan ilikte, ondan sonra bir zatının da bulmağına, onun yaşırın tiri hem mengelik ikenine, onun gına ilah, yani ibadet kılırga yaraklı birden bir zat, hem hoca ikenine, üzerine gına has isimleri hem sıfatları barlığına için kunguldan şanu. Şu şanış kişini bu dünyada hem ahirette de bakitli ite. Bu münafıklarga şanu iman bula. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ite, men kal la ilahe illallah dehalel cennete. Kim la ilahe illallah dibeyte ul cennetke kirirdi. Elbette indiminde ihlas konuldan ayıttığında söz bara. Biz Allah Teala'nın birden bir ibadet kılır, tobunur zat buluğuna, hem ona bir nindi de tingdeş bulmağına ışanabız, hem tilimiz bilen eytebіз. Işanubuz bizim mümin ikenliğimizni Allah karşında bilgili. Tilden eytüğümüz başkalar arasında kursete. Kim tili bilen Allah Teala'nın inkar ite, yani Allah'ın barlığın, birliğin kiri koğa ul küfürlük kıla. Üzerinin canlı cansız mahlukları bilen bütün kalemlerini yoktan bar itüşü, üzerinin mahlukları bilen, hatta kişkinegine bir kırmızka bilen de yeyse, nindidir bir ağaçının üsüşü hem kuyuluşu yaprakları bilen de, idara itüşü, barlık mahluklarını rızıklandırıp duruşu, Allah Teala'nı biz elbette tasvirli de, göz aldına da kitire olmayız. Rivayet itile, Kureyş müşrikleri Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem yanına gelip, bizge üzerinin Allah'ını tasvirle diyenler. Allah'dan İhlas suresi ine, hani barımızda bunda oturganlar bilatirgamızdır inşallah. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Kul huvallahu ehad, Allahus samad, lem yelid ve lem yulad ve lem yekul lehu kufuven ehad. Allah subhanahu teala ey Muhammed aleyhisselam sen müşriklerge bulay dibeyt. Ol bir yalğız buluşu Allah, ol bir nersege de muhtaç değil. Allah hiç kimle de tudurmadı, hem hiç kimle de tumadı. Ona tingdeş bir zat da bulmadı. Biz Kur'an-ı Kerim'den hem hadislerden okup Allah Teala'nın isim sıfatlarını bilebiz. Ama biz o isim sıfatlarını yerdeki mahlukların sıfatlarına uşata olmayız. Yani Allah Teala bizim sıfatlardan üstün. Şuna göre de biz o isim sıfatlarga bir nindi güzellavsız şanırga deyişmiz. Nişik bizge eytile, nidi sıfat, isim sıfatı var deyip eytile, biz şunlarga bir nidi güzellamışa şanırga deyişmiz. Üzerinin Kur'an isimleri barlığı turunda Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de ite, Allahu la ilahe illa huve lehul esma'ul husna. Ul Allah, onlardan başka hiç ilah yok. Vardır onun Kur'an isimleri. Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem ite, İnne lillahi tisgaten ve tisgine ismen, men ahsaha dehalel cenne. Allah Teala'nın 99 ismi var. Onların sonrap çıkışı kişi cennetke girecekti. Biz Allah Teala'nın isim sıfatlarını kungulubuz bilen kabul etip, onu barça yaman hem kimşilik sıfatlardan pak, her yaktan yakşılık hem kamil sıfatlar bilen bilgilengen, gıybet kıla olurday, tobunurday, tingdeşi bulmagan birden bir zat, birden bir bizni terbiye kılışı, rızıklandırışı, türlü nimetler bilen nimetlendirişi hoca itip tanırga deyiş biz. Biz Allah Teala'nın birden birliğin galemler tüzülüşüne, yerdeki canlı cansız eybirlerinin buluğuna, onların bir kanunga buysunularına korap, fikir yürütüp, gibret olup şanabız. Hatta kişilik tarihine göz salsak da, kişilik tarihi de uz irki bilengine barmay. Hem indi biz bunu kurebiz.
indi onun büyük zatının idarası bilen barganın biz iktibar etmey turgan kichkinagina bir shibin yaisa shirki bir gasker oldunda zor şiirler toratıp ul gaskerinin tormar itiruna şu sebepli zor illerinin yuqqaşığına bütüne sebep bulurga mümkün. Hem indi qarasak bizim bulgan indi tarihta Mısır, Rim, Farsı devletleri bulgan, imperiyaları bulgan, onlar yuqqa çıkanlar. Hem indi tarihtan kurabız Gunlar üzerinden kupka üstün Rim imperiyasını tormar ettiler. Ondan sonra gelip Mongollar nidik güçlü uluğu için Xitay imperiyalarını, Farslarını, halifetlerini yuqqa çıkararlar, bütün sünnetler. Hem indi 1917 yılına qarasak da mınsı bizge yakındağı bir kim iktibar etmegen komünistler, hatta indi komünistlerini iktibarga almışa, onda başka partiyalar vlas buluşup yatkan vakitte komünistler vlaska kelip nidik güçlü il tüzüler hem üzerinden kupka güçlü bulgan Germaniyanı jingeler hem ahirşikte mine biz bütünümüz onun şahitleri olup durabız. Sovetler sayısında bugün yok indi. Ol da toraldı. Hem indi bu kursetip dura her nersenin üzerine barmagan. Eğer de üzerinden üzü barabar tırgan bolsa ol kişeyir nidir bir niye kiledi. Yok bu talay tugul. Biraz kişeye ikincisi kile Allah Teala şulayttırıp tarihini bizni halıklarını alıp para. Allah Teala'nın uluğluğunu sıfatlap kelgen Bakara suresinin 255. ayetinde yani ayet-ül kürsüde Allah Teala ayta Allahu la ilahe illa huvel hayyul kayyum la ta'khuduhu sinatu ve la nawm lehu ma fis semavati ve ma fil ard men zellezî yeşfa'u indahu illa biiznih ya'lemu ma beyne eydihim ve ma khalfahum ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم الله سبحانه وتعالى Ayatul Kürsi'de bizden şamayıllar bulakta küplerimizin ilerinden dur Ayatul Kürsi hem de Allah Teala ibadet kılırga yaraklı hiçbir zat yok meğer Allah üzerine. Ul her vakitleri bütün nersege hoca bulganı halde her vakit var. Onu aru talu hem yıkı tutmaz. Yerde hem köklerde bulgan nerseler onıqıdır. Ahirette Allah huzurunda kim kimge şefaat kılır. Yok şefaat kılışı bulmaz. Hiç kim üst diregi bilen, hiç kimge şefaat kıla olmaz. Meğer Allah ruhsatı bilen gene şefaat kılışı bulur. Allah kişilerinin ütkendeki borça işlerini hem oldağı borça işlerini bilir. Kişiler Allah'ı biliminden hiç nerseni çılgıp ala olmazlar, meğer Allah bildirgenliğine bilirler. Allah'ın boşluk uğruna cirini hem kuklerini sıyırdı. Allah'a cirini hem kuklerini saklav ağır tugul. Ul Allah derecede büyük hem büyük uluq. Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem ayta, günlerinin en uluğusu Cuma gün, sözlerinin en uluğusu Kur'an, Kur'an'ın en uluğ suresi Bakara, Bakara'nın en uluğ ayeti Ayatul Kürsi'di. Ali yanağına okup gittim hem tefsirinde okudum. Allah Teala'nın sıfatların turunda Kur'an'da koy bir ayetlerde bizge eytile hem indi mine biz indi her koy bir isimlerin sonap gider biz hazır birincisi barsında 99'unda soramıyoruz ama koy birleri indi korap gider biz. Biz korap gitkenine tugul onun 99 ismi de Allah Teala'nın isim sıfatları onlar indi her birisi zor ehemmiyetke iyi. Biz tege ehemmiyetlerini koramıyoruz fakat misal ittirip bizge azrak anlaşırdaylarına korap gideriz. Birincisi el-vücud. Allah'ın varlığı, Allah Teala'nın varlığı. Allah Teala'nın varlığı başka nerse bilen beyli tugul. Hem onun varlığının hiçbir nersege haceti yok. Allah Teala'dan kala bütün nerse mümkünül vücud. Yani varlığa kiluğu da yukka çıkığı da mümkün. Bir Allah Teala'gına bir nerse bilen de beyil tugul. Kolgan bütün nerse beyil Allah Teala bilen. Varlığa da kilga mümkün, yukka çıkarga da mümkün. El-Qidam. Allah Teala'nın başlangıç noktası bulmuşa mengi bulu. Yani ona başlanıp gitu varlığa kilu khas tugul. Dünyada biz her nerse başlanıp gite,
hem indi Allah Teala'ga başlanu has tugul. Ul bar. Biz onu anlatalmayız. Ul bulgan ilikten yok. Hem ul bulaşak onun bütün noktası da bulmuşa onsı indi el bakau ismi dibatala. Hem indi onun mengi buluğu. Yang ini ona bütün has tugul. Hem Allah Subhanahu Teala Kur'an-ı Kerim'de ise huvel evvelu vel ahiru vel zahiru vel batinu ve huve bi kulli şeyin galim. Ul Allah her neseden ilik bardır ve her neseden sında bardır. Barça galemni tüsüvü bilen onun barlığı aşıktır ve onun sıfatı yaşırındır. Onun sıfatını hiç kim bile olmaz. Ul her neseni biluşidir. Timir suresinde itiler. El vahdaniyetu Allah Teala'nın bir buluğu. Allah Teala'nın zatında, sıfatlarında, fiillerinde hiç tingdeşi bulmagan birden birliği. Ona ting, ona okşar hiç nerse yoktur. Hem Allah Subhanahu Teala Kur'an-ı Kerim'de ise Kul huvallahu ahad. Ey Muhammed Aleyhisselam ey. Ul Allah bir yalgız buluşu Allah'tır. El muhallefetu lil havadis. Allah Teala'nın hiçbir mahlukka okşar bulmağı. Allah Teala'nın zatın göz aldına getirүү mümkün değil. Ul mahluklar sıfatlangan sıfatlar bilen sıfatlanmagan. Mesela ten, burun, vakit, ağzalar hem başkalar. Hem Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de ise leyse kemislihi şey. Allah'a okşan hiçbir nerse yoktur. Hem indi biz buna kaybir dinlerde kuruyabız indi Allah Teala deyip yazıp koyarlar. Hem indi Allah Teala'nın sıfatlar katırışalar. Kimlerdir eyteler inden de şulay deyip balay deyip indi hem indi Allah Teala'nın kulu var deyip, niye var deyip hem göz aldına getirip indi bizdeki gibi kullar deyip indi. Elbette Kur'an'da her nerse eytile ama indi biz Allah Teala'nı sıfatlı olmayız. Ol biz sıfatlılardan üstün. Ol bir mahlukka da şomagan. Bir mahluk bilen de çalıştırıp bir nersesinde eytip bulmay. Şuna göre Allah Teala'ga biz şanırga deyişmiz. Ol var deyip, bir deyip hem indi bütün nersege küçük deyip ol bütün özünün sıfat, isim sıfatları bilen nişik bizge birilgen şulaytırıp biz anarga şarga deyişmiz. Hem indi tağın bir isim sıfatı el-kıyamu bi nefsihi. Allah Teala'nın varlığı özünden özü. Allah Teala hiçbir kimge de hem hiçbir nersege de muhtaç değil. Ama barça varlık ona muhtaç. Allah Subhanahu Teala bu hakta Kur'an-ı Kerim'de ise ya eyyühen nasu entumul fukara'u ilallah vallahu el ganiyyul hamid. İyi kişiler siz yarlısınız Allah'a muhtaçsınız. Allah boy hiç kimge muhtaç değil. Ul maktavlı, onun nimetleri için şükür itip, onu maktarga her kim burçlu. Hem indi el hayatu, Allah Teala'nın tiri buluğu. Allah Teala her vakit tiri, barça mahluklar, yani Allah Teala bar itken canlı hem cansız nerseler uluşu, yaşayışları bilen şiklengen, hem küpmedir yaşageç ulaşacaklar, baratik Allah Teala'gına menge ulmi hem uzgermi. Ama onun tiri buluğu bizning gibi can hem tem bilen tugul, belki bu da şulay bizning anlatılardan üstün, hem Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de ise huvel hayyul kayyum. Ol her vakitleri her vakit var. El gilmu. Allah Teala barça gilimlerinin iyesi, ol yaşırın hem aşık nerselerinin her kaysın bile. Ol bulgan hem bulaşak, aşık hem yaşırın her nerseni, her işini, hatta uy fikirlerini bilip dura. Eden balasının bilimi üzleştirүү sebepli ortırga, untulu sebepli kimirge mümkün. Ama Allah Teala'nın bilimi mahluklarının bilimine hiç okşaş değil. Ul artmıyda, kimimiyde onun bilimi absolut. Absolut. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de Allah Subhanahu Teala'da يَعْلَمُ مَا بَيْنَ اَيْدِيهِمَ مَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ وَاللّٰهُ بِمَا شَاءَ. Allah Teala kişilerinin ütkendeki barça işlerin hem aldığı barça işlerin bilir. Kişiler Allah biliminden hiç nerseni çılgap olmazlar. Meğer Allah bildirgenliğine bilirler. Mine bugün indi kişi şu bilim meselesine kilgende özünün nadanlığı bilen indi Peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem'e de etkenler her bir peygamberge beylene turgan bolganlar şoğa göre bizge de indi beyleneler peygamber bulmasak da
күрсәтергә, кая нишәп күренмей, нишәп ни дип инде. Һәм инде менә шу наданлык белән әйтелә торган сүзләрдән Аллаһ Тәгалә сакласа иде. Менә шу безне бар иткән Аллаһ Тәгалә без ничек күрсәтә алабыз соң аны? Һәм инде әлбәттә Аллаһ Тәгалә бөтен нәрсәне күреп торучы, ул шушы безне генә түгел, ул бар иткән бөтен галактикаларны, бөтен дөньяны бар иткән, җир шарын гына түгел, үзенең тереклеге белән. Һәм инде Аллаһ Тәгалә шушларның бөтенсен күреп тора, ишетеп тора, һәм аның әс-самгу дигән сыйфаты бар. Аллаһ Тәгаләнең ишетүче булуы. Аллаһ Тәгалә бөтен тавышларында, ачык, каты, кычкырып әйткәнендә, яшерен пышылдап әйткәнендә ишетә. Нәрсә генә, ничек кенә әйтелсә дә, Аллаһ Тәгалә һәр вакыт ишетә. Аллаһ Тәгалә тавышларны аерымда, бөтенесен бергә дә ишетә. Һәм бу аңарга һичбер нинди авырлык та китерми. Аллаһ Тәгаләнең ишетүе мәхлукларныкы кебек әгъзалар белән түгел, ягъни колак белән түгел, безнеке кебек. Яисә дә теге сизеп түгел. Аллаһ Тәгаләнең ишетүен без аңлата алмыйбыз. Әмма Аллаһ Тәгалә безнең пышылдап әйткәнне дә ишетә, һәм кычкырып әйткәнне дә ишетә, без шуны аңларга тиеш без. Әгәр дә инде без шуны аңлап эш итәбез икән, гайбәтләргә урын калмаячак. Чөнки кеше ишетмәсен дигәнне Аллаһ Тәгалә ишетә дип аңлап торасың. Һәм шулай ук Аллаһ Тәгаләнең әл-басару дигән сыйфаты, исем сыйфаты Аллаһ Тәгаләнең күрүче булуы. Ачыкмы, яшеренме, яктымы, караңгымы, ничек кенә булуларына карамастан Аллаһ Тәгалә һәр бер нәрсәне күрә. Һич бер нәрсә аның күрүенә ирешмичә калмый. Һәм Аллаһ Тәгалә әйтә: "Инналлаһу ас-самиъул басир", дөреслекте Аллаһ Тәгалә ишетүче һәм күрүче. Әл-Кудрату, Аллаһ Тәгалә кудрәтле, ягъни һәр нәрсәгә көче җитүче. Аллаһ Тәгалә бөтен галәмнәрне юктан бар иткән, алар белән идара итә, ягъни үзгәртә, саклый. Галәмдәге барча нәрсәләр фақат Аллаһ Тәгаләнең көч кудрәте белән генә башкарылалар. Һәм Аллаһ Субханаһу Тәгалә әйтә: "Инналлаһа галә кулли шайин кадир", бит Аллаһның һәр нәрсәгә көче җитә. Әл-ирадату, Аллаһ Тәгаләнең теләве. Аллаһ Тәгалә ни тели, шул була. Ул үзенең теләгән нәрсәсен беркем белән дә киңәшләшмичә, килешмичә башкара. Ул ничек тели, кайчан тели, кайда тели, барча нәрсә ул теләгәнчә була. Ул берәр нәрсәнең булуын теләмәсә, ул теләмәгән әйбер булмый. Шуңа күрә инде нәрсәдер ниткәндә, кайбер вакыт нәрсәдер эш барып чыкмый икән инде, аңарга борчылырга кирәк түгел. Димәк, Аллаһ Тәгалә теләмәгән. Димәк, ул эш безнең өчен хәерле түгел. Һәм инде ни дә булса, инде эшләребез уңай бара икән, аның өчен шөкер итәргә кирәк. Һәм инде тиешле урынга, әгәр дә инде байлык турында бара икән, закатларын бирергә кирәк. Димәк, бу Аллаһ Тәгалә безгә теләгән, һәм без шөкер йөзеннән Аллаһ Тәгаләнең биргәннәрен кабул итәргә тиешбез. Һәм Аллаһ Тәгалә бу хакта Коръән-и Кәримдә әйтә: "Кул иллаһумма маликал мулки ту'тил мулка ман таша'у ва танзигул мулка мимман таша'у ва туғиззу ман таша'у ва tudhillu man tasha'u biyadikal khayru innaka ala kulli shay'in qadir." И Аллаһ, син барча байлыкка патшасың. Үзең теләгән кешегә байлыкны бирәсең, һәм үзең теләгән кешедән байлыкны аласың. Теләгән бәндәңне Коръән белән гамәл кылдырып, хөрмәт итәсең, һәм теләгән бәндәңне Коръәннән гафил кылып, хур итәсең. Барча хәйрият синең кулыңдадыр. Шиксез синең һәр нәрсәгә көчең җитә дип әйт. Һәм инде менә монда инде Аллаһ Субханаһу Тәгалә безгә ачык иттереп аңлата: теләгән кешеңне бай кыласың, теләгән кешең ярлы кыласың дип әйтә. Һәм инде теләгән кешеңә Коръән өйрәтәсең, теләгән кешене Коръәннән гафил итеп хур итәсең. Һәм инде Аллаһ Тәгалә безне менә монда җиде Коръән укырга, җиде Коръән өйрәтергә җиде. Бу Аллаһ Тәгаләнең безне теләве, безнең шулай булуыбызны теләве. Һәм шуңа күрә инде Аллаһ Тәгалә шөкер итеп, моннан да зур нигъмәте юк. Менә аны без кыямәт көндә әлбәттә ачык аңларбыз. Әмма бүген дә инде фикерен йөрткән кеше аңлый. Коръән укырга өйрәнүдән дә, Коръән укудан да, һәм Коръән белән гамәл кылудан да хәерлерәк галәм юк. Гамәл юк. Һәм Аллаһ Тәгаләнең сыйфаты әл-кәламу. Аллаһ Тәгаләнең сөйләве. Шушы сыйфаты белән Аллаһ Тәгалә кайбер пәйгамбәрләр белән сөйләште. Кайберләренә китаплар ирештерде.
Lakin сөйләшү мәхлукларныкы кебек тел белән, аваз белән түгел, Аллаһ Тәгаләнең сөйләү сифаты белән әмер бирә һәм хәбәр бирә. Һәм Аллаһ Субханаһу Тәгалә әйтә, Әл-Аграф сүрәсендә Муса вәгъдә кылынган урыныбызга килгәч, Раббыбыз аңа сөйләде, ягъни сөйләштеләр. Муса Аллаһны күрергә теләп әйтте, "И Раббым, миңа күрен, мин сиңа карыйм" дип. Аллаһ әйтте, "Юк, мине күрә алмассың, ләкин тауга кара. Әгәр тау урында тора алса, мине күрерсең." Мусаның Раббысы тауга һәйбәт нурын төшергәч, тауны кисәкләр кылды. Вә Муса хушы китеп егылды. Муса акылына килгәч әйтте, "И Раббым, син һәрбер кимчелектән паксың дип беләмен. Сиңа тәүбә иттем вә мин өммәтем арасында иң әүвәлге минмен." Менә күрәбез Муса галәйһиссәлам белән Аллаһ Тәгалә арасындагы сөйләшүне. Һәм әйткәнемчә, инде ул сөйләшүдә без сөйләшкән кебек түгел. Бер Аллаһ Тәгалә белә. Һәм инде Аллаһ Тәгаләнең исем сифатларыннан берсе әт-тәкъвим. Әт-тәкъвин. Аллаһ Тәгаләнең теләгән нәрсәсен бул, ягъни күн дигән әмре белән юктан бар итүе. Аллаһ Субханаһу Тәгалә бердән бер бар итүче, яратучы. Аллаһ Тәгалә үзенең шиксез гыйлеме белән белеп, үзенең теләге белән теләп, шиксез кудраты белән барча нәрсәләрне бар итә, аларга кыяфәт бирә, җан бирә. Җаннарын ала, аларны ризыкландыра, аларга мәрхәмәтле була, аларга бәла казалар бирә. Һәм Аллаһ Тәгалә Коръән-и Кәримдә әйтә, "Иннама амруhu иза арада шай'ан ан якула лаху кун фаякун." Аллаһу бер нәрсәнең бар булуын теләсә, ул нәрсәгә фақат бул дип әйтер, һәм ул нәрсә булыр. Без Аллаһ Тәгаләнең фақат тагын бер куәт әйтәм, берничә исем сифатын гына карап киттек, санап киттек, һәм инде булар теге иң әһәмиятле сифатлары дип калганнар әһәмиятсез дип әйтеп булмый. Һәр берсе дә әһәмиятле исем сифат Аллаһ Тәгаләнең. Һәм инде Аллаһ Тәгалә әйтә инде, "Инна лиллаһи тисга." Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтә, "Инна лиллаһи тисгатан ва тисгина исман, ман ахсаха дахалал җанна." Аллаһ Тәгаләнең 99 исеме бар, кем аларны санап чыга, ул җәннәткә керәчәк ди. Һәм инде чынлап та инде әгәр дә инде менә кибетләрдә бар, исме агъзам дугалар дип әйтелә, ул исеме агъзам дугасы шу Аллаһ Тәгаләнең исемнәрен санау инде ул. Шуны мәгънәләре белән карап, әгәр дә уйлап, фикерләп йөртсәк, чынлап та инде без күребез, инде үзебезнең инде ничек дөньяга булган мәхәббәтебез сүнәр бәлкем, аңларбыз. Чынлап та инде менә кая мөгъҗиза дип әйтәләр бүгенге көндә дә. Инде никадәр генә ни булса да, байлар акча җыйганда инде кеше байый, акчасы кергәндә ул Аллаһ Тәгаләне оныта. Аңарга чөнки шулай кисәк кенә акчасы яна икән, инде бер генә очрак түгел, мәчеткә йөгереп килә. Дуга кылыгыз, акчамы кайтарып бирсеннәр дип. Һәм инде мондай нидә дә карыйбыз менә, ничек инде Аллаһ Тәгалә юктан безне өйрәттеләр бит, күпләребезне юктан бар булмый, бардан юк булмый дип әйтәбез. Шул ук вакытта бүген фән нигезендә караганда да кайчандыр моннан ничә 15 миллиард ел элек көчле шартлау булган һәм инде ошо кадәр генә бер урыннан бүтән галактикалар барлыкка килгән дип. Ничек инде юктан бар булмый дип әйтәбез, ничек инде бер инә ошо кадәр юк әйбердән шушындый галактикалар. Ул бит галактикаларда кеше күзенә әле бүген оптик приборлар белән санаганда гына да 250 миллиардлап кына дип әйтелә галактикалар. Һәм галактикаларда 250 миллиардлап йолдыз гына бар. Һәм инде кайбер йолдызлар хәтта Кояш безнең әле кичкенә йолдызлардан санала. Шушы Кояш системасы кадәр йолдызлар бар әле шуның арасында. Аллаһ Тәгалә юктан бар иткән. Һәм инде иншаллах кайчандыр инде бөтенесе кире юкка чыгачаклар. Һәм без кире яңадан тергезелеп, Аллаһ Тәгалә каршына басачакбыз. Үзебезнең кылган гамәлләребез, гыйбадәтләребез өчен. Шуннан да инде без әгәр дә ышансак, Аллаһ Тәгаләнең барлыгына, берлегенә, сүздә генә түгел, күңелебез белән дә бер-беребез турында гыйбатлар бетәр, бер-беребез турында инде начар сүзләр сөйләү бетәр, бер-береңне рәнҗетү бетәр. Һәм инде төнлә теге кешедән качып нәрсәдер начарлык эшләү бетәр. Чөнки һәр кеше инде Аллаһ Тәгалә күрә дип уйлый, Аллаһ Тәгалә белә дип уйлый. Шуңа күрә ул көндез генә кеше күргәндә генә түгел, төнлә дә начарлык эшләүеннән туктый. Һәм инде менә бит беренче сахабалар ислам дине тараткан вакытта садакаларын бирә торган булганнар, кайберләре төнлә генә, төнлә кеше күрмәгәндә генә бирә торган булганнар. Хәтта кайбер кеше үзенә кем садака биргән дә белми торган булган. Һәм инде шулай ук менә ниләрнең инде
halifelerinin de niler birinci dört ulu halife koyla hemen nasıl bulgan koy bireylerinde de bula tünne vadi halk kiyiminde çıkıp yürütürgen bulganlar. Hatta bozarlarda gündüzlerinde kişi tanımaslık kıyafetke kirip yürütürgen bulalar, tikşire turgan bulalar yürülerin. Bu bittiğinde tege kişi kursun için mine min nindi kadil deyip yürütügül. Şuna göre de ul vakitte İslam dini taralgan, İslam dini küterilgen. Hem indi kişi erencitu ul vakitlerde indi zor cinayet bulup sonalgan. Hem indi şuna göre ona cezasını da katı birgenler. Hem Allah subhanahu teala bizni elbette indi kişiliktirip yaratkan. Biz indi şunlarga şükürlerge tiyişmiz. Bizge kul birgen, ayak birgen, til birgen, көз берген, kulak bergen, iştir için hem indi biz mine şu nimetlerge şükür etip, okuyup, Allah Teala'nın dinini öğrenip, bizimizin ailelerge toratırga tiyişmiz. Hem biz elbette bular turunda kıymet gününde indi Allah Teala karşında cevap veririz. Allah Teala barımızga da sağlık, selametlik, iman baylığı versin. Hem bir-birimizge ihtiramlı bulularımızı nasip kılsın. Hem indi şınlap da indi biz mağınşı şunda kelgen şeyinde dünyada bulduk. Biz bugün de dünyasın. Ama dinsiz dünyada bulduk. Hem şuna göre kimlerindir erencetkendir. Bir-birimizin gafu ettik. Hem indi bugün günde şunsuz, indi eğer de biz indi mene eleksin şulaydı, bugün de işlerimizi saklayıbetken, bu İslam'dan tügül. Allah Teala kabul kılsın. Hem kileşekte de şulay birge bulurlarımız nasip kılsın. Hem bu mene şu bizim birgeligimiz, bir nide bulu, bir sözde bulubuz, bugün günde bigrek de mühim. Görüp duruz televizorlardan, onda soğuşlar bara, niler bara, yok kına niden şunday dünya elkegi sıman tanışkına, uz cayınağına barmay bugün şauluy, görülüy, hem kimdir suga, kimdir yaklı deyip aytayım şuna göre ayrılışa bizge bugün itile birge bulubuz, şu dinde bulubuz, dini ahlak bilen turmuşunu alıp barubuz. Allah Teala kabullardan kılsın. Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.